ndaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, muri kumwe n'ubutumwa Fidel Musiri mu kiganiro twiyunge n'Imana. Reka dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ndagushimye mwami ko watwemereye kubona umunsi, ukaba uduhaye kano kanya keza ko kumva ibiganiro twiyunge n'Imana. Mwami ndagusabye ngo ubane natwe dushoboze umuntu wese mwami egome aza kumva ubutumwa bugire icyo buhinde mu bugingo bwiwe kugira ngo azaragwe ubugingo budashira. Tubise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Nuko bere data, reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe muri Luka kigabane cya 6 ku murongo wa 45. Haranditse ngo umunyangeso nziza akura ibyiza mu itunga ryiza ryo mu mutima wiwe, n'umunyangeso mbi akura ibibi mu itunga ribi. Ibogaboga mu mutima nibyo akanwa kiyo kavuga. Amen. Hano rino jambo Yesu Kristo yaribwiye intumwa ziwe, ashaka kubereka neza yuko ubugingo bw'umwana w'umuntu bahagaze ku mutima. Yaba ibibi yaba ibyiza biri mu mutima wacu. Kuko nimba ndebesha amaso yanje akantuma gucumura, biba byahereye mu mutima. Nimba mvuga amajambo mabi n'akanwa kanje, biba byahereye mu mutima. Nimba niyumvira nabi, biba byahereye mu mutima. Nicyo gituma umutima w'umuntu ari ikintu gikomeye cyane gose ku bugingo bwacu. Yuko zibyiza byose babyahereye umutima wabiteguye, yuko zibi byose wabihereye umutima. Nico gituma mwene data ukwiye kwa mugavye icyo ukora cyose ukabanza kubaza umutima. Iyo haje imigabo n'imigambi mibi ukavuga ati kambanze nitonde mbanze umutima. Ugakora ikintu uzi neza yuko atangaruka mbi kizana, ukabaza umutima n'Imana yawe. Yesu ashimwe cyane. Umwami Dawidi ariyo yibarutse umwami Salomo, yari umuntu yagendera mu bugombe bw'Imana, yagendana n'Imana. Icyo yakora cyose yasiguza Imana, kandi Imana yaramwiyereka. Ariko umunsi umwe Satani amutwara izamu, amwiba izamu, nk'uko nawe yuri kwiba uno munsi. Dawidi aza mu cyaha cyo gusambana, asambanya umugore wa Uriya yitwa Betisheba, kandi yari afise abagore bamuhagije. Ariko kubera ko Satani ari mubi, amutwara izamu agenda kumusambanya. Amaze kumusambanya aravuga ati kugira ngo abantu bamenye ko nabikoze kandi umwami, reka nice na Uriya umugabo wiwe, nawe aramwica. Ibyaha biriyongera. Dawidi mu nyuma aratahura ati ko byose icyo gimana ryambowe. Satani cyo mufana arakizi, yagutaye mu cyaha buri gihe aca yigendera, akazi ke kwa kahize. Niho rero Dawidi yamara kutahura neza yuko icyo gimana riri hejuru ryamubonye ibyo akora byose, aravuga ati ndajakaye, namaze gucumura, ibyaha byambaye byinshi. Acagira umutima umenetse. Ndazi ko nawe uno munsi mwene data hari icyaha wakoze abantu batabonye, ariko Imana irakibona. Imbere yuko utegura urya mugambi kugikora, Imana yarakubona. Hanyuma mugabo nubu uri kuradadaza umutima. Uko kidadaza ntucyature, niko kuba kibyara muri wewe. Dawidi yagira ubuntu yuko yitahuye aza gusaba imbabazi Imana. Nawe mwene data bwinda kugira inama muri uyu mwaka turimwo,
icyaha uzi ko wakoze naho byoba 10 nta cyaha na kimwe Imana idaharira. No guhinduka wiyunge n'Imana mwene data, iyunge n'Imana, ugende mu nzira z'Imana. Hari n'ibindi byaha cyangwa icyaha uri kurategura gukora, ngezaho mwene data, kuko Imana irakubona. Imana irakubona kandi inkoni y'Imana ku muntu yanga kwihana bari kumwe nayo. Hano muri Zaburi ya 51 ku murongo wa 10 Dawudi yaritahuye aravuga ati ndakwiye guca bugufi imbere y'Imana, ndanyariwe ndagowe. Aravuga ngo Mana undemwe umutima utunganye, haleluya, unsubize mu mutima uhamye. Wa mutima rutunganye mwami wamaze kugenda, unsubize ngo mwami mu mutima uhamye, subire ngende mu muntu bwawe, ngende mu bugombe bwawe. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Tugira umutima wo kwiyunga n'Imana, duhindukirira Imana aho twananiriwe. Yesu araje kandi ntabwo ari karateba. Ibimenyetso biragaragara ko Yesu agiye mwene data. Nuko mwene data, ntabwo ndagutevya, ndazi yuko umutima wawe ukumva aya majambo, ndazi ko umutima wawe uyabitse. Ariko no gusaba cyo mwene data, uhindukira Imana, witunganye n'Imana. Hanyuma buno butumwa twumvise umfashe nawe wifashe, ubusabikanye n'abandi, ukiza ubyubwa bw'uwundi muntu. Nawe uzoba uri kuvuga ubutumwa nkanje ndavuze ngaho no munsi. Ugire subscribe, uzovugize neza kandi nawe uzoba uri kuvuga ubutumwa mu bandi. Nuko ijambo ry'Imana yose mwese Imana ibahezagire. Amen. Malaika wema wako vinanda vizuri